خیلی خوش رو نباخت سنگی مترو برآمدم طرف خانه. به خانه 4 دختر گرفتیم، 4 کس. همجا دو شب میستیم نحن. Москва. Москва слезам не верит. نمیدونم که کجا رفتن در کار باشه. از یک یاندکس میبینیم خانه استودیو etaż Arbatski نمیدونی که کدام این باشه. Да, у тебя качество просто, наверное, лучше. Москва. Хорошая фото, кстати. Одну такую, На кинотеатр бачимся. Видишь, тут отражение просто. Аз дика хана. Я и стараюсь, он то красивое здание, МИТ, что это, я не знаю. Поэтому говорю, сильно написано. Нет, там снять. من اینجا بانو استودیا اینجا استودیا سینمات کنه این دخترها تلویزیونش ببینید چقدر کلو یک شهر خوش رو من اینجا پگاف کنفرانس میشه کیناتئاتر اکتبر هم دیگه ادام ما میفرویم سرازه خیلی جای خوش رو دست که عجایب میشه دخترها از پشت کریمل آمدگی на Красный площадь рассидим. Она доктора кехшро Красный площадь. Омадим. Чакта магазини вайдош, сувенири. من جای دوست داشته من استراحت میگیریم Прям на выходе, короче, на этот, на Спасскую башню. Очень хорошо. Недовольная. Знаешь, когда мама пытается.
نشان فنتن 2009 بچه ها مایده چه بودن که آمدازی باز خدا بچه 11 نوم خون شده کلی هم خیسته بس من دوستان عزیز از تریزای ما چنین همون چی روی مصیبه داشتم